wa shifaiha wa nuril absari, yalengi cahaya pilalanna atinna. Jadi itu maka jalan dah itu salawati bil qulub. Betul kan kak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Iya, kita baca-baca salawati bil qulub Pak Mura ya tuh. Ya kong ka anak tamasam-masam. Ya na lo tabaca ta sapu-sapu luna Pak Mura itu. Aja nih pala bawa maka dia ini pakai ketelo majelis taklim. Allahumma sholli. Ya kok gimana dia pakai? Justru yang mimpi Pak Guru kina sama Pak Mura. Makiro pada ilo na tuh ini ustaz se pada ilo na doktor enalemi kadang ka Pak Mura he resep nama ko ye. Lati bola na din Andre. Dia na sauto. Ya makiro. Jadi aja tala bawa ngiro tabaca. Ya ko masam-masam mangi tabaca ni. Ya ko jumai na tako masam-masam mangi baca kapito ko we na patawarung na patinong. Ang katuto to biasa bawal loko sa din na mimbara ko jumai. Katuti wairino na taro ko sa din na mimbara. Namode tabaway. Ya banaro ko jumai na kato bata ko masige tabaca niero talay Pak Mura. Nanyam itu na bakit o Padre Teryo? Akapito na baca. Salawati bil qulub yan ang kataw nasale la sala sama kalilyang maka dari istilah la sa silele maka dari ogi na lele samo-samo na sagi yan na rota pake itu salawati bil qulub itanya salawat sembarangnya tuh tahu nakan nastaro laiburai okko nabita salawati bil qulub itu jadi Pak Muralada tuh ikong kataw mangilu-ngilu tuh maga madari madaram-maram mangane tabaca-baca ya rota sapu ilawi barakana na ji Pak Mura itu si bil qulub itu aja nih baca bawa mau ini ya di majelis tadi Allahumma sholli dia kan kena baca kalau letih bolana tidak itu obat itu ya Bu iya kau mata kotak kau kak sading kau mata kotak kau nak makan deh makura-kura istirahat nak ya itu pakai makanya itu setiap muka di macarama biasa pakai dua tuh itu kadang itu doa magai nasabah itu untuk fisik kekuatan nasabah mapamulai atie fisik na urai mana gitu di makurat tu salawat si batu-batu mana kecuali itu dalam mana tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha atie lasana atie Pak Mura itu nang kata tuli masuk sa papenan din ako madece ngita we lasati itu tak baca ni Pak Mega toje itu tahu mapostingi makanan teh lalu baru ngete mandre na foto ko HP na pada pede tapo makan dia tiacang lu sia tiacang mapin andre ternyata we melu yacang ali na malasati jadi